أبي عجيب تعتذر يا شيخ وش فهم كل الدنيا شن سالي از هفته و چهارم من لاشم بله علی دخول بنت بود علی بله ولا حتى كل يوروب شيء ما فهم كده جرى مر بشغله فهم كنا كل ما فهم كده جرى مر بوش نبه شو مروش دنيا رشغله وساج آخرت رشغله شو آخرت رشغله وساج دنيا رشغله بدنيا جنابه يعني هم دوام بعلميش بالميش مثلا ركي دين إسلامي يعني مرو بالشغل دوما مرو خوش به مرو زنگین به اوجی نعمتی باشه میچوا و مرو ریا خودشی باجو نمیجو روزی خوبی که حتی کسی نکرده حالی مرو ریا خودش